Kardom Pinikarbi Prime Time Birta Long Pen Nilisami Raniti Mupi. Tangti Pinikarbi Prime Time Birta Arjuita. Union Minister Virendra Kumar Pani Thom Kahumria Jamek Dengsi Pini Karbiang Longarong Supi Dipua Long Nang Sunsi Nang Paletang Lo. Alang li Karbiang Longalong Union Government Nang Kilo Kaching Thurasai Kuanma Kechun Kechunje Lahai Hui Humri Ponji. Karbiang Longalong Union Government Nang Kilo Ason Kaching Thurasai ke klaim ke dama putha ke langja phanpura Pini Karbiang Longarong Supi Dipua Long Union Social Justice Lapen Empowerment Minister Virendra Kumar Nang Suntang Karbiang Long Autonomous Council Pen Dipu Arboretum and Craft Center along Karchua Mai BC alang niphan Karbiang Long along kahumri ke wangajok kurwang thu pajirpo Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arudeng Pensi Karbia Choi Hongthor Jarong Poho Lapen Jambilia Thon Karbia Simbon Minister Apan Archosi Kardong Pajirpon Lo आज यहाँ पर काउंसिल के हमारे सीएम डॉक्टर तुलीराम रोंगहांग जी के साथ में और हमारे काउंसिल के सभी माननीय सदस्यगणों के साथ में, साथ ही जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विभिन्न लाभमूलक योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं की समीक्षा की गई और उनको समय सीमा में पूरा करने का जानकारी भी ली गई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, इरिगेशन की योजना हो, शिक्षा की सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई और उनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के बारे में भी संकल्प लिया गया। कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने ना पाए, चाहे वो गांव का रहने वाला हो या शहरी क्षेत्र का रहने वाला हो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के बाद इस योजना को लगातार मंत्रियों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेज करके और नॉर्थ ईस्ट के तो सभी राज्यों में हर महीने 1.5 महीने में हर मंत्री को जो है ना एक बार जाना ही पड़ता है, जाकर के उस ज़िले में जाकर एक दिन अधिकारियों के साथ में और जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक लेना, दूसरे दिन जाकर फील्ड विजिट करना और तीसरे दिन संस्थाओं में जाना, 3 दिन उन जिलों में रह करके योजनाओं की समीक्षा करके राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे समाज तक बेहतर ढंग से पहुँचे, ठीक ढंग से पहुँचे, लोग स्वयं सशक्त हों, समाज को सशक्त बनाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में हमारे सभी देशवासियों को योगदान भी जुड़े। जल जीवन मिशन योजना के बारे में भी उसके बारे में भी चर्चा हुई है और 2025 तक मार्च 2025 तक उस सारे प्रकल्प को पूरा करने का निश्चय किया गया है। Phaikoni ni phaikre trokarni Karbiang Long Autonomous Council Fisheries Asai Campaign Pater Pipongsi Arnisia Pharman Karbi People Ho Tarolangso Langkung Phang Alang Tengalong Okeparhi Kachapate Kibi Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Reading Pen Kachapate Kampu Troxike Bracket Homangdeng Karbiang Long De Ketalong Napen Northeast 6 Schedule Autonomous Council Cultural Exchange Event 2024 Aman Pen Karbiang Long Autonomous Council Fisheries Asai Campaign Pater Pipongsi Phaikoni ni Phaikre Trokarni Ada Porphai Sirke Papor Pen Porphai Krehini An Ghonta Kethoma Pharman Okeparhi Kachapate Pedepo Bangso Kachapate along Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Monghang Chetongdungsi Ing Pupon Karbiang Long Autonomous Council Fisheries Asai Kam Kelang Chari AEM Madhuram Lekthek Kimat Hapen Troxike Bracket Homangdeng Karbiang Long De Ketalong Aliralon Kepado Muchochi Aphan Pumathasi Bangso Okeparhi Kachapate Pedopon Bangso along Karbiang Long Autonomous Council EM Emesis Lapen Pinangan Kethe Kedingatum Chetongdu
Lapu ka cepatia long kado kawe bang faruhini anarat oke parhi aning ke hangatum amen cethap dansi cepate do. Kisah department pen angling competition mate oka parhi laso a competition kibi pon pini lagat kado benda nili na tumpan dak akhir jumi pila lagat thiu tu lin kep lin krihini da tu sala kilo mali ma gala ke chipon jar long pola pen price salam ikko lage na tu farman lo lage nasi na tum se awak ke chipon jar lo po la pen dia ko ala tangka talong ikko nasi kado benda nili ana akhir jumi Nilip MAC constituency ke parlo Koilamati ahawar wopong asara nikar biran lapen rupta teron piatuma so pia dagwam kedamtang Karbiang long idol season 4 long luna se kizumi mate lunse programme alishan tipi lunse pi kachipaman kachipalong don thega potsi ing tikathar hem isiara ratum chelang pet pen alishan tipi lunse pia phan manpeng kipi pen kar chopana birta pherangke Peter terong lang ni pen birta nang pale. Alisha ang tipia lang li bihek penta loke charli ke pathu la pen aning reset abang pi. Koilamati Presbyterian Mission School along pensi LKG 1 pen class 2 an Charlie Pangcheng dunlo. Api puthot Koilamati Mount Carmel School along si class 3 pen ingdeng kep an Charlie dunsi metric asat lang along second division chepa on dunlo. Lapen HS first year pen ke Dipu Gov Boys along si Charlie dun thulo. Non Dipu Government College along si non amat BCom third semester Charlie po. Alangli lun kilun aning hangpik bonta nahokta lun kilun aseke mate training ke Charlie tangawi. Lun se pia lishang tipi atuma chekle bang hin lapen korte de bang kado kawe bang phi puar ni pentala poson lun se po kachimang don awi pin nona phong Karbiang long idol season 4 long lun se po poson alishang tipi alang ni lun se pi kachipaman don theka pot asar bura asar pi lapen adona rap lapen jirpi hemisi ing tikat haratuma hin lapen Koilamati ahawara ratum alisha ing tipi lunse pia phan manpeng kipi pen kar chua jeme patupo kar chuamaya long Dhoniram ing tiarong GB sardeng ing ti lapen Dhoniram ing tiarong GB asopo akibi babu ing tiat tumari dengpen manpeng kipi ang the Karbi mapla lapen jarong lapen kaprek pipa jersey hirzumi pidun ringti si archopo Jek dong lo, pen artu long lo, posi alang li, pan pi posi kartu nang kok mang polote, kedam tang, nafson si Karbi anglong, Karbi anglong idol season 4 along alang li, kecing si anong cewan pen alang li, ladak Karbi anglong arada pan, nong ni kewan pia pot nilitum, kado ko vitamin ningarong parpig lo, posi nilitum thang na tap alang lepan pipi pajir mowe sidame nilitum aning aklong pen alang lepan akiru akicuruang heksin nilitum kipaklang konlo ini nilitum along lapuson abila pokol ladak nilitum intigat harting room matum long pen pon sakale nilitum dag nilip konsistensi pen sidame majok sidame lapuson kiceng sinong ibang kewan nilitum teglong nila non na alisang tipi hano di kicing si kalang Manila bihek panda lun kilun ji phana lang ni hang o pila harlung khulok da me lang lun kilun ji ekdom pene son de tin paklang chok ma pe la son pia lang aning hang do bihek panda di pene pila ho alang ke do aling da ni chari ni lun kilun se jumi o ma pe pupu de la son ya na jumi o lo ti pe pupu lo ne ta bang da thak don he alang phaning pathe don lo la sino na lang bangke la nang deng long ki pali don rock bang ini ta ningarong la he ke la ke dam tan pen dal bang so winner non phong ke winner long ji pu bang kana to ning the do ma pi putong bong kan mane la ki lang don pen ke asa o ge ning che the do ke do don he
ke labang so la winner long lo pupen la kini pa thang det pen kenam tuma ningar lo alam ko sono ningar lo lam mane kache hok dolo mane ne ha bihek pen ke pilho ke cholana ma ke pachari pen ke an pilho ni tuma phan anong me na wan pipot ke ning ke the dolo che hok lo he lang phan di 2024 aning kanalong la Karbi long idol season 4 along alang li kopi ko son penane sitame kado ave harjume panajok alang li winner chipa unun lo asi pening ve labang so avinar ki un panajok ni tum hem si bala porianang bong chingki chithan si labang so jai mek ding ponangi pu inun bahani kasing wai panajok pening ve labang so kasing wai mek pen pening ve ni tum lang so program thi pon lo ana bangke alang air hostel bang si aprang si chari ji pu lo la si ni tum kado beta support lo lang phan apena lang ni chari ta chari lo apena lang ni kile tali dun lo Delhi anta lang li chari dun lo setame isi ni document samukha ka problem bena jok lang li puthor ako hem chewang thujui lo masya ko lang option nang pithu pateng pen ni lun chari dun ji po lasila baksolong nang tung support dun polo ni tum ke already alang nyong sa ning hang binong lo bote nang support lo la pen ako ke support lo bote chunang pu sini tum takadowe la ni tum bahemi system elang phan support penang phan kile le along ke chok chelong anta ni tum packing nun si ba ke dorde phophiang da pusi alang phan ripidun bon alang pidun bom lo alang phan asilon alang kamatha teng pensi non alang kam ta chapa success lo pusi tum ge ka isi bange ka chehok lo he yo lap lo ke la lo athe ke ajale punong sitame alang chipa unun lo la bang pharu pho atumang bong pen alang winar ke kedam joy bang ni tum da ningarong lo sinili tuma phandet pukali lo athe dak non ing teaching room tum ana phantai siali lo lapen par bang ke koila ma tiang bong tai siali lo lapen nili pa arat sta me siali lo posini tum ke la khadam lo tang te pini Karbi prime time birta bangke kangtonik long kado kabeta me do me thak me kurwang thu